Ebusuafo memo bibia kwaba deba GCN page so midin ede adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Swaman Dadesofuo enende omo anu debi omo usu ma na esu omo su na eye enigesem omo areho a adane omo esu. This time around esu omo usu no enye esu papa nemom eye asweni agena usu na omo ekire se omo akwan enye na afi so nyema ba ko mienu bi wo ho a enkoso ye ya eye his excellency na adodan kwa kufuado na NPP amayoko bai na omo de enyama egu akwan so ho ende omo ani age na omo ekire se omo atu abade ama NDC amayoko na nenso na NDC fo ba he wonye wonte nenso NPP abanya wonto abema omo no mo hwe se na nado bai chese omo develop ho akwan bia enye emom na nado ntimi ye ni nyina na emom ni bebre nanso na his excellency na nado dan kwa kufuado na NPP amayoko no omo aye na Swaman Dadesofuo ewo Awowin district or side western region na personally minimum ho from Elibo to Enchi ekwan no me nka say the whole Ghana the whole world ekwan enye ne ekwan ni from Elibo to Enchi his excellency Nana Dodan Kufuado baye ase otra from Elibo to Enchi no makofa kwan ne so ba ko be ko no mu twa na asema mekan say nti sa kwan na Nana do eye sa kwan ya sa district no so no eye NDC almost stronghold pa he Nana do ye kwan no wan you ometo am NDC isa makot na hoda Enchi makot na hoda minimum ho pa omo kwan nye enso NPP abayoko ibayi omo bom ho modi a say omo ebeye yeni na so na omo ye sa kwan ye omo so omo ye from Elibo to Enchi no o de mana NPP fu nyado omo wie omo ntumi nye omo nyado metima because e kwan ne ye kwan keto akora nti wo kan say NPP fu omo ayad na obo omo echi so omo ayad na omo akwakotwa so omo beja ne sa NDC fu ba so omo ntia so na chese omo sa district omo bro sa kwan no apinfo omo ewu so nye kwan keto a ayalefo omo ewu so enye kwan keto a because nsuta ekwana be kan ebia nhuntia omo kwan de enye kra na Swaman ho no me no eno ye kakra esen from Elibo to Enchi no na omo ekire say his excellency Nana Dodan Kufuado baye wakoye akwan no na afi so omo hospitals clinics na enyeme bia enye no Nana do na NPP aban no baye no omo abom ho modin bia aye na Swaman fui omo de ensem wetudwa ewo untumi TV ensempa fie de bia omo ye ede eka ensempa na so omo de bo eye his excellency Nana Dodan Kufuado obeye president nyama wa ye de abo man Ghana no mbo ho dawi wo ho na omo wi a omo free constituency no ebisa omo adwen se nsema omo DC ya na so omo MP abetena hockey eye no kware na kromafo no so a chroba adwen se ye no kware na e wo Swaman Dadesofuo DC ba ho no mi a okekensemi na Swaman Dadesofuo efrey omode enase ema his excellency Nana Dodan Kufuado na yiti nsema omode atudwa this is the fight yenti omenua yeah your boss the bona baso oko ha e bi over guardian yeah anabo bo your boy abaso in fact some ya muken abu you could see say every aban eba so aman na kan say eba aban mu a na ye mputuduma twa kwan especially na o ka Dadesofuo enche kwan na je say na dadwin ma omo pastor kono so NPP aban etim aye so mputuduma hodo aba so nti yes Dadesofuo man so man say I feel we die 2024 honorable Fredis adi obesaba won say entoma no na honorable the boy DC honorable Fredis MP no na mputuduma no say na kontom akoso gididi ewo ho no na ye GB so dia baso aman e tia hu nyina amani amani ye da se ye fa next caller mbaje udin ba bia wo frɛ me fi me baje udin ba bia wo frɛ me fi me pato ye frɛ me frɛ pon manso obed me kasa efri eye adanse asokwa Ashanti region minimum yentio Dadesofuo eye ba bia amatena ho ache ye pa ho na me ko school ewo Dadesofuo SHS wo na omo twitwa ba no in fact me TV ho america no mani agiye pa na me ye a living testimony to honorable Frederick Ade ono
then time kwa no onye na adwen say obestande obeye politics mpo somewhere 2014 ono na eso masene ebo ami tua ami school fees ama mitimi eko school enne meye adwuma wo local government nti ne me ka twa to ne say emaburu na ewo dade so no mesere wo mo ono abu Frederick Adede Nyankopon ene de na akyeye nti mo maye nso nimu ye ne nto abapa emfa emano medamas yeda se hello udini baby a ofrefi hello udini baby a okasa free minua but you na line so Peter am so when you ready emfa fro hello boss udini baby a okasa free yafa udini baby a okasa free hello but you line so udini baby a okasa free hello good evening udini baby a okasa free me part of family dey from kase free asen de we central region yenti omi nua ba me part of me dey ne say MPP de wose ye hunu ne say e wose ye sua de ne dru ba bi a tisa ne moye program ne de TV na to ho wa daje anu wa hwe bi ne wo sua de ba bi a ye puntunuma a wo hunu ye na wo sua bi na ma ye ka o jina ba bi no bi ka wo so wanya bi na wo de aka mesra mo woni nyame enya adwuma yeda se ni aba udini ba bi a nso kasa free hello yes I will line so udini ba bi a kasa free Dadesofuo yentio from Kofi Kings na ne honorable kan nyina no because honorable betinu oba ye no obeye no ma bebre hello ati yentio de oka no obeye no ma bebre na me ya say honorable gadia kasa no o chese no ma bi say watutu ahoka eka bi da ha watutu enye no kre so eka de hen na o kan so watu anya no kre no a o say o de eka 27 billion da ho enye no kre sa say na da ho oh so far ka da ho ne de ntimi enche ni asa ntimi nka yenko enim ye ni agro ha o udini ba bi akasa fi na scholar hello udini ba bi akasa free Pato mi DJ kakaza mi so amanda de so yenti ominua pato we de mamenda onabo guardian ase ni o kan yera na se pa ye dis ye ni gino na no ate ye sense o ma mpukuni mana enko so mayen era se nenso me da ase memfa me next scholar udini ba bi a no kre because one thing we dey catch on say won omuntwa kalotu dwabo so kwan no won entro na hwe what I say na hwe de we a kwan titie o ma betna titie so bujo mo kwan no etisen ye ya na ase ye contractors so na ase contractors ni so was we kwan no won omudi kan be gui omudi kan be gu first coat anaka ya juma kama what I say abe ya hu ne ba na o ma san be twa kwan so o ma tutu kota no medical gu no ma tutu so mo ba be ye no foforo up to now o mo nya kwan no yate ebe ma DC a kirem de ntia o de sa suban no udini ba bi akasa free me free Dadesofuo ye free me kwa me